Imyigaragambyo ikaze iri kubera mu gihugu cya Tanzania nyuma y'amatora ya perezida yabaye ku wa 29 ukwakira umwaka wa 2025. Abaturage baramagana uko amatora yateguwe nuko ubuyobozi busanzwe buyoboye igihugu. Dore ko ibintu bihagaze, imyigaragambyo yatangira mu murwa mukuru Dar es Salaam iza gukwirakwira mu yindi mijyi itandukanye nka Shinyanga na Morogoro. Abigaragambya rero biganjemo urubyiruko bavuga ko amatora yari ikinamico ya politike kuko abandi bakandida batavugwa rumwe n'ubutegetsi bakuwe ku rutonde bakanafungwa mbere yuko amatora atangira. Abantu 10 rero bamaze kugwa muri imyigaragambyo nk'uko byemejwe n'ibiro by'umuryango w'abibumbye bishinzwe uburenganzira bwa muntu. Ariko kandi ku rundi ruhande ishyaka Chadema ritavugwa rumwe n'ubutegetsi ryo rivuga ko abapfuye bashobora kuba barenga 700 nubwo ayo makuru ataremezwa n'inzego z'ubuyobozi. Internet rero yarahagaritswe mu gihugu hose nk'uko byatangajwe na NetBlocks mu rwego rwo kugabanya gukwirakwiza amashusho n'amakuru y'imyigaragambyo. Abigaragambya basaba ko Perezida Sami Hassan kureka nyine ari ku butegetsi, bavuga ko nta mahitamo nyayo abaturage bahawe kuko ari we wenyine wasigaye ku rutonde rw'abakandida. Ibi birerekana ko politike ishobora gutuma urubyiruko n'abaturage rusange bafata iya mbere mu gusaba impinduka. Birashoboka ko ibi bizagira ingaruka ku mibanire ya Tanzania n'amahanga ndetse no ku mutekano w'akarere muri rusange. Murakaze neza nanone kuri The Mic Radio ndetse na TV nyita Boss Kabutura. Turaza no gukora ikimeze nk'icyegeranyo cyangwa se isesengura rusange kugira ngo turebere hamwe ibiri kubera mu gihugu cya Tanzania. I will be back, ladies and gentlemen. Uri kuri The Mic Radio na TV. Hey yo, one more time. Yes, reka rero turebere hamwe ishusho rusange y'imyigaragambyo iri kubera muri Tanzania, wenda mu buryo bw'imbutse ariko dushingiye ku mateka, politike, uburenganzira bwa muntu n'ingaruka z'igihe kirekire ku karere duherereyemo. Imva n'imvano y'imyigaragambyo nk'uko nabikubwiye hejuru, amatora ya perezida yo ku 29 ukwakira uyu mwaka duhereremo 2025 agaragayemo nyine ibibazo bikomeye. Abakandida batavuga rumwe n'ubutegetsi bakomeriwe bakanafungwa mbere y'amatora. Perezida Sami Suhulu Hassan yasigaye ari we wenyine ku rutonde rwemewe, bikurura rero impaka ku bwisanzure bw'amatora. Abaturage benshi babona aya matora nk'ikinamico ya politike aho kuba nyine amahitamo nyayo abereye abaturage. Imiterere y'imyigaragambyo, ubundi imyigaragambyo yatangiriye muri Dar es Salaam ikwira mu mijyi yindi nka Mwanza, Arusha ndetse na Mbeya. Urubyiruko n'abarimu, abanyeshuri n'abakozi ba leta nibo biganjemo nyine mu bigaragambya. Internet yaje guhagarikwa mu gihugu hose, bikaba bigaragaza ko ubutegetsi bushaka guhisha ibibera imbere mu gihugu. Abapolisi barashinjwa gukoresha imbaraga z'umurengera, harimo kurasa abigaragambya no kubafunga bataburanye no kubabuza kuvuga. Isesengura ryimbitse twakora wenda ku bijyanye n'imyigaragambyo, impamvu yayo, imiterere ndetse n'ingaruka ishobora kugira ku karere usibye na Tanzania gusa. Ubwisanzure bwa demokarasi, Tanzania yarimaze kugira nyine yarimaze kuba igihugu gifite demokarasi igenda yisuganya, ariko ibi bibazo rero birerekana nyine gusubira inyuma mu burenganzira bwa politike. Ibi bishobora gutuma batera nkunga mpuzamahanga nka European Union na USA cyangwa se United States of America basubika inkunga cyangwa se bakanashyiraho ibihano bikomeye. Reka turebe ku kijyanye n'uburenganzira bwa muntu. Imyigaragambyo yerekana uburakari bw'abaturage ku guhezwa mu miyoborere. Ibi rero bikaba bishobora gutuma habaho impinduka zishingiye ku mbaraga z'abaturage, kandi bishobora gutuma habaho ubwiyunge cyangwa se ihinduka ry'ubutegetsi bitewe n'uko ubutegetsi bwitwara. Reka turebere hamwe ingaruka ku karere muri rusange. Ubundi Tanzania
yari isanzwe ari igihugu gifite uruhare rukomeye mu mutekano w'akarere ka Afurika y'Iburasirazuba. Izi mvururu rero zishobora kugira ingaruka ku bucuruzi, ubuhahirane n'umutekano bw'ibihugu bihana imbibi nka Kenya, Rwanda ndetse Uganda na Mozambique. Nk'uko mubizi rero murabizi yuko hari ibicuruzwa byinshi u Rwanda bigera mu Rwanda nyine binyuze mu gihugu cya Tanzania. Ibi ngibi rero murabizi yuko muri iyi minsi nyine bagiye batwereka amafoto y'amakamyo menshi cyane yerekezaga mu Rwanda yahagarikwa ku mihanda mu buryo bw'ubwumvikane n'abigaragambya kugira ngo adatwikwa cyangwa se ibirimo bigasahurwa. Urumva yuko amakamyo yageze ku 1000 ahagaritswe igihe cyenga iminsi 3-4 gutyo, bivuze yuko rwose ingaruka rusange ziba zatangiye kuboneka mu buryo ndetse buri direct. Ibihugu rero bihana imbibi na Tanzania harimo Kenya, u Rwanda, Uganda ndetse na Mozambique. Ibi bihugu bigomba kugirwaho ingaruka nyine zikomeye cyane n'ibi bibazo bijyanye n'umutekano mukeya uri mu gihugu cya Tanzania. Ntabwo ari ibyo ngibyo gusa ntakubwira, kubera yuko mu busanzwe urabizi yuko mu gihugu cya Tanzania ariho hantu hari hatarimo kurangwa nyine ibintu bijyanye n'imyidagaduro. Murabizi ko muri Kenya yahabaye, muri Uganda yarahabaye igihe gito, muranabizi yuko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuri ubu ngubu nyine intambara z'urudaca zihuza imitwe yitwaje intwari iharanira ukwishyira ukizana ku butaka bwa Kongo. Ubu ndavuga M23 ndetse n'ingabo nyine za leta. Ibi bintu nyine ubihuje ukabihuriza hamwe, urumva yuko akarere kugarijwe n'umutekano mukeya muri rusange ari ibintu biteye inkeke abatuye akarere ndetse n'amahanga muri rusange bibaza ni iki kijya mbere mu karere k'uburasirazuba. Reka rero tugaruka kuri iyi myigaragambyo. Iyi myigaragambyo yangije ibintu byinshi cyane muri Tanzania, harimo gas station, amasitasiyo agiye atandukanye y'amaesanse n'ibikomoka nyine kuri peteroli muri rusange. Bagiye bayatwika, batwitsa amamodoka, batwika ibiro bya leta, batwika ibintu byinshi bigiye bikomakomeye. Ariko ndagira ngo tuganire gatoya ku bintu byabaye, ku byamamare bimwe na bimwe bigiye bikomakomeye muri Tanzania. Wenda duhera nko kuri witwa Juma Jux. Uyu nguyu wamaze kwangirizwa umutungo uhagaze miliyoni 700 uyavunje mu mafaranga y'amanyarwanda. Siyo gusa n'undi mugenzi we nawe watwikiwe iduka rikomeye cyane rya electronique. Kandi ngira ngo mwana bibonye yuko ibinyamakuru byinshi byo mu karere ndetse n'ibyo mu Rwanda byakomeje kugenda byandika yuko ngo umuhanzi Diamond Platnumz nyuma yo guterwa ubwoba akanasiba bimwe mu bijyanye na event y'igikorwa cy'amatora ko yarashyigikiye uyu muperezida nyine bifuza guhirika, nyuma yuko ategetswe kubisiba ngo yanatewe ubwoba yuko bari bumusange we bakamuhohotera cyangwa se agatura bakagabana. Nawe ngo yaje guhunga igihugu cya Tanzania ngo yerekeza muri Kenya nk'uko byakomeje guhwihwiswa, yitwaje umugore we ndetse na mama umubyara. Nta muntu ahize aratungwa agatoki yuko nawe ari mu mazabira cyangwa se imitungo iri mu mazabira. Urumva yuko rero igihugu cya Tanzania kitorohewe, ntabwo cyorohewe habe na gato ya. Yes, ni The Mic Radio ndetse na TV nyita Voice Kabutura updates na ngufite n'izo ngizo kubijyanye na Tanzania. Turagenda rero dukomeza tubashakira izindi updates zigiye zitandukanye ni kuri The Mic Radio ndetse na. Thank you so much ladies and gentlemen, warakoze guhitamo The Mic Radio ndetse na TV. Wadufrenga ku mbuga nkoranyambaga zacu zose dukoresha Boss Kabutura, ukanagenda ugakora subscribe kuri YouTube channel yacu yitwa The Mic Radio na TV. Bye bye, turi kumwe ndabakunda. Uri kuri The Mic Radio na TV. Hey yo, one more time. Uri kuri The Mic Radio na TV. Mic check 1 2, ladies and gentlemen, this is your number one host, Boss Kabutura. What's good, my beautiful people?